siyawugubha umsware shutha kwanwe siyawugubha umsware wona siyawugubha umsware shutha kwanwe. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Kube yintokozo ke lapha na wengane zakwethu. Ukuhlangana kwamacingwane nomculi osemncane ke lapha na wengane zakwethu oMaganga ke lapha na wengane zakwethu abadume ngengoma enkulu ke lapha na edlomhlanganiso kulezi insuku ethi sigubha umswarela. Ungizwe khumbula ukuthi le ngoma le bafowethu yena wayidlala ke lapha na ku live ke lapha na yavele yaduma umhlaba wonke ke ku TikTok badansa ngayo kanti nalensizwa iyinsizwa eyokhonze kakhulu ku TikTok ke lapha na idlala ngesiginci ke lapha na wengane zakwethu. Ithe mayidlala ke kulomcimbi lo abahlangane kona ke lapha na ungizwe kade khona uMEC ungizwe akapholisanga amaseko uvele wasukuma wavele wawudansela ke lo mswarelo wengane zakwethu okuyinto enhle kakhulu ke le wengane zakwethu ukuthi kusupporteke abaculi abasakhula ke lapha na wengane zakwethu. Thina mawufuna ukuyibona ke le video wengane zakwethu sizokufakela yona ke lapha na kwi comment yethu yokuqala ulibone ichunu lidansela le ngoma ethi sigubha umswareli ke wengane zakwethu. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha. Siyacela ungakhohlwa ngena kwi comment yokuqala ubone ivideo lapho khona ungizwe dansela khona umswareli. Asenghlile kabuhlungu engitho yangibuka